Posle dvogodišnje krize kontinuiteta, Skupština dijaspore i Srba u regionu, najviše predstavničko telo Srba u rasejanju, održala je treće redovno zasedanje u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Uz prisustvo 31 delegata sa svih 5 kontinenata, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, predstavnika vlade Republike Srbije, diplomatskog kora, kao i drugih uglednih gostiju, 5. jula svečanu sednicu otvorio je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, dr. Nebojša Stefanović. Vi ste ogroman ljudski, politički i ekonomski potencijal naše otadžbine, evropska i svetska Srbija koja se prostire širom sveta, naši ambasadori koji svedoče o kulturi, tradiciji i pre svega o duhovnom bogatstvu našeg naroda, rekao je Stefanović, obraćajući se delegatima. Patrijarh srpski gospodin Irinej, govoreći o sposobnostima i stručnosti Srba koji su uspešni van matice, istakao je da mi nismo narod koji se izgubio u tim velikim prostranstvima, već smo nastavili kulturu koju smo nasledili i koju imamo. Izrazio je nadu da će ih bolje stanje u našoj državi motivisati da se vraćaju svojim korenima, istoriji, kulturi i svemu što je naše. U svom obraćanju dr. Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, pored ostalog izrazila je želju da u saglasnosti sa delegatima Skupštine Kancelarije uputi predlog vladi da 2014. godina bude godina dijaspore koja bi se mogla obeležavati brojnim manifestacijama. A u ime delegata Skupštine dijaspore i Srba u regionu obratio se Milisav Aleksić, delegat iz Francuske, i predsjedniku Skupštine Nebojši Stefanoviću uručio 4 zahteva koji su upućeni predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, premijeru Srbije Ivici Dačiću i njemu lično, a odnose se na vraćanje Ministarstva vere i dijaspore, na izbor predstavnika dijaspore i Srba u regionu u parlamentu Srbije, na omogućavanje glasanja elektronskim putem i na povratak obeležavanju Vidovdanskih dana dijaspore i Srba u regionu. Ovo doživljavam kao jednu novu priliku, jednu fantastičnu mogućnost, vidim dobru energiju, konstruktivnu, vidim da su delegati vrlo spremni, bili su veoma uključeni u pripremu ovog zasedanja, imamo referate, teme, oni su tražili, pošto sada smo mi vrlo spremni da tu bude dijalog, ne samo da se njima obraćaju predstavnici vlade, nego da predstavnike vlade dovedemo one koji će odgovarati na njihova pitanja i koji će izložiti ono što njih interesuje i takođe da mi čujemo šta su oni doneli iz svojih baza, koje su to pitanja koja su najvažnija, koja su to pitanja koja ćemo zajedno da radimo Kancelarija kao jedan kanal ka vladi i jedna tehnička podrška i po zakonu u Skupštini dijaspore i oni. Mogu da kažem da smo mi bili u jednom pravnom vakumu, dakle predsjednik Skupštine dao je ostavku, prošle godine nismo imali zasedanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu, tako da se to odrazilo na funkcionisanje Skupštine. Skupština je postojala u pravnom smislu, ali nije bila funkcionalna. Nažalost, mi u proteklih godinu dana nismo uspeli da se sastanemo, nismo uspeli da donesemo odgovarajuće odluke i ispunimo zapravo onu svrhu zbog koje smo bili izabrani. Znači, to je poboljšanje odnosa između dijaspore i Republike Srbije, zatim rešavanje onih ključnih problema zbog kojih smo zaista bili izabrani. Sve se to naravno zbog poznatih okolnosti u Srbiji nije ostvarilo i sad smo, da tako kažem, ponovo na početku jednog procesa koji će biti ponovo dugotrajni, nadam se, mnogo uspešniji nego u proteklom periodu. Mi ćemo uz uvažavanje Kancelarije, mislim sa delegatima s kojima sam sinoć razgovarao, mišljenja smo da ćemo tražiti, pošto je sada vrši se rekonstrukcija vlade, tražit ćemo da se vrati naše ministarstvo za dijasporu i samim tim mislim da bi taj potez bio jedan dobar signal da ova država želi lepu saradnju na jednom višem nivou sa dijasporom. Radni deo zasedanja počeo je blagom polemikom delegata. Mnogi od njih su se zapravo upitali zašto još od uhitanja Ministarstva za dijasporu prošle godine zapisnici sa prethodnih zasedanja nisu dati na uvid delegatima Skupštine.
Odmah zatim prešlo se na dnevni red i raspravu o izmenama i dopunama u Poslovniku Skupštine. Delegati su usvojili novi poslovnik koji, pored ostalog, predviđa rad Skupštine između 2 redovna zasedanja i uvodi mogućnost da predsjednik i 2 potpredsjednika, kao i radna tela Skupštine, održavaju elektronske sednice u vidu audio-video konferencija. Konstatovane su ostavke prethodnog predsjednika Skupštine Slavomira Gozdenovića iz Rumunije, 2 potpredsjednika Violete Brakus iz Švajcarske i Milisava Aleksića iz Francuske, koji je vršio dužnost predsjedavajućeg, kao i delegata iz Grčke, Velike Britanije i iz Bosne i Hercegovine. Verifikovani su mandati delegata iz Makedonije, Švajcarske, Velike Britanije i Rumunije. Mnogi delegati su morali da odustanu od svog rada kada su videli da se ova Skupština, i ja se nadam da je tako, neće baviti isključivo unutrašnjom politikom Srbije, nego da se bavi temama koji su na liniji Srbija-dijaspora. To mora jasno da se odvoji i ja sam zadovoljan da sve više delegata vidi to, da naš zadatak nije da mi kontrolišemo vladu, vlada ima ovde svoj parlament kontroliše srpsku vlast, a mi smo tu da formulišemo naše probleme koje imamo, a to su očuvanje identiteta, učenje maternjeg jezika, interkulturni dijalog, nazovimo i to. Mi koji živimo u Aziji, u Africi i Južnoj Americi, mi smo male dijaspore u poređenju sa ovim velikim, tako da mi sa velikim uvažavanjem pratimo šta se dešava u ovim našim velikim srpskim dijasporama i od njih dobijamo izuzetno dobre ideje i neke smernice kako sve to da radimo, tako da naše udruženje Srbije i prijatelji zaista je od tih nekih svojih aktivnosti help deska gde pomažemo novopridošlim našim ljudima. Mislim da smo dosta uradili u sportu, imamo jednu izuzetno dugu tradiciju igranja fudbala u Kini. Mislim da se mnoge dijaspore ne mogu time pohvaliti. Preko 17 godina svake nedelje se okupljamo, igramo fudbal, zatim učestvovali smo u brojnim humanitarnim akcijama, u prikupljanju humanitarnih sredstava, sve je to u odnosu normalno na broj naših ljudi kojima raspolažemo. Mi imamo potrebu da radimo i da budemo aktivni u srpskoj zajednici, u srpskoj crkvi na afričkom kontinentu, jer jedino nas to može održati i jedino tako možemo napredovati, tako da apsolutno nije povezano neka pauza ili prekid u Matici ili u Skupštini dijaspore sa našim aktivnostima, radom i vizijom u Africi. Izbor novog rukovodstva ipak bio je glavni zadatak ovogodišnjeg zasedanja. Pred kraj prvog radnog dana u drugom krugu od 31 prisutnog delegata, 16 je glasalo za Dragana Stanojevića, delegata za Rusku federaciju, Ukrajinu i Republiku Belorusiju. Izabrani su i potpredsjednici Skupštine, protonamestnik Saša Stojanović iz Australije i Zvonimir Jovanović iz Švajcarske. Mislim da je bio demokratski izbor, poslanici su glasali i mislim da je dobar izbor. Rusija je jedna vrlo interesantna i velika zemlja i takvi ljudi nam trebaju. On je predstavnik Rusije, Belorusije i Ukrajine i mislim da je potpuno bilo i logično da jedan takav čovjek dođe na mesto predsjednika Skupštine. Izabrani ste za predsjednika, kakvi su utisci, jeste li očekivali? Sa jedne strane jesam očekivao, sa druge nisam. Prijatno je naravno, ali i vrlo odgovorno jer je ostala godina dana faktički. Skupština je bila blokirana 2 godine, tako da imamo pune ruke posla, ali mislim da sa ovom ekipom delegata to možemo da završimo. Usvojen je i predlog Gordane Jović-Stojkovske, delegata iz Makedonije, za izmene i dopune Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, o broju potpredsjednika Skupštine na način da 3. potpredsjednik bude biran iz zemalja regiona. Došli smo na ovu 3. sednicu da tražimo i da predstavimo našu problematiku velju koju mi tamo imamo za očuvanje našeg identiteta. Mi ima već 20 godina radimo tamo što smo stvorili to udruženje i samo ove 10 zadnjih godina nekako imamo rezultate svoga rada, to je i uz pomoć Republike Srbije, malo ne pomogla Republika Crna Gora i pomažene i mitropolije duhovno i materijalno za neke naše akcije koje mi tamo činimo u vezi očuvanja kulture. Najvažnija akcija za očuvanje identiteta mi mislimo tamo i organizovali smo se
da djecama i omladini učimo srpski jezik. Mi smo uspjeli da nekako sprečimo zaborav toga jezika koji se u Skadar svi znaju da se priča i mi smo napravili velike korake za očuvanje srpskog jezika u Albaniji, to je Skadar i okolina. Ono što je vrlo bitno, što ja hoću da akcentiram pažnju, jeste problematika regiona, znači Srba u regionima, jer oni imaju specifičnu problematiku, specifičnu težinu, nisu isti problemi kao što imamo mi u toj klasičnoj dijaspori i prema tome bit će moj predlog da se formira jedna radna grupa, baš ljudi iz regiona, jer mislim da njima treba da pomognemo, oni imaju jako mnogo problema i da se pomogne na državnom nivou da se rešavaju ti njihovi problemi. Izvršena je rekonstrukcija Saveta Skupštine dijaspore i Srba u regionu, kao i radnih tela Skupštine, sa osnovnim ciljem da se postigne veći stepen efikasnosti i njihovog delovanja u periodu između dva zasedanja Skupštine. Pokrenuli smo inicijativu da se članovi najpre izjasne ko je za nastavak saradnje i koji su to teme kojima trebamo prevashodno da se bavimo. Bilo je jako pozitivnih odgovora i želje za nastavkom ove saradnje i na Skupštini dijaspore ću ja svakako predložiti, podneću amandman u smislu da se broj članova saveta, svih saveta reducira na jedan optimalan broj. Ja smatram u ovom trenutku da je to 11 i da ta tela budu mnogo operativnije i da izbegnemo ono što smo imali u prošlosti, a to je problem kvoruma. Nismo imali nikakvu legalnu osnovu za donošenje naših odluka kada nemate isto odgovarajući kvorum. Osim toga, zalažemo se da rad saveta funkcioniše elektronskim putem audio i video veze i to bi, da tako kažem, mnogo olakšalo naš rad i uspelo da zaista da napravi jedno operativno telo. Izbor novih članova saveta izvršit će se nakon dostavljanja predloga delegata, izuzev predloga Dragana Milovanovića, delegata iz Australije, koji je zbog interesa nacionalne zajednice na toj teritoriji predložio članove saveta za statusna pitanja. Drugi radni dan počeo je tematskom sednicom Institucionalni okvir saradnje Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu uz prisustvo predstavnika nadležnih institucija Republike Srbije. Usledila su i izlaganja delegata o stanju u zemljama iz kojih dolaze i predlozi rešenja. Danica Krstić, delegat iz Italije, u razgovoru sa nama izrazila je zadovoljstvo zbog ovogodišnjeg stupanja na snagu sporazuma o međunarodnom priznavanju vozačkih dozvola između Srbije i Italije. Što se tiče te institucionalne saradnje, to je statusnih pitanja dijaspore, nas u Italiji takođe brine i kako se, odnosno i iz mnogih drugih dijaspora, brine nas kako se organizuju izbori i glasanje u inostranstvu, jer smo imali velikih problema prošle godine u Italiji, konkretno govorim za područje generalnog konzulata u Trstu, jer su birački spiskovi bili pomešani između Vićence, izbornog mesta Vićenca i Trst. Mnogi ljudi koji su se prijavili za glasanje u jednom mestu bili su na spisku u drugom mestu, tako da je to bio veliki problem za ljude da dođu i da glasaju. Moramo raditi svi zajedno, prvenstveno država Srbija, na poboljšanju tih uslova za glasanje, pre svega uvođenjem elektronskog glasa ili glasanja poštanskim putem. To nam je jedno od primarnih pitanja i za nas pripadnike, odnosno delegate Skupštine dijaspore, jer samim tim ostvarujemo svi svoje osnovno građansko pravo, a to je da biramo i nakon toga da budemo birani. Nadam se da će i to doći uskoro na red. Osnovni dokument jeste Zakon o dijaspori i Srbima u regionu i na njemu se upravo radi na izmenama i dopunama, a takođe mi radimo na akcionom planu za strategiju vezanu za dijasporu i Srbe u regionu i to je jedan operativni dokument koji se donosi svake 2 godine i koji u suštini sadrži možda i najvažniju stvar, jer i zakon i strategija i deklaracija koje postoje, sve oni govore o institucionalnom okviru u odnosu na ovaj sektor, ali nemaju konkretne korake koje država i državni organi treba da učine da bi zaista ono što se predviđa zakonom ili strategijom se i realizovalo. Posebno se ovaj akcioni plan odnosi na strategiju koja takođe
takođe predviđa da je dijaspora od suštinskog interesa za Maticu, ali uključuje svaki od državnih organa i sektora sa konkretnim aktivnostima, konkretnim koracima, konkretnim akcijama i izdvojenim sredstvima za svaku od tih akcija koje se odnose na rad sa dijasporom i Srbima u regionu. Podsticanje ekonomskog i privrednog razvoja Republike Srbije i ovom prilikom bilo je u fokusu pažnje na posebnoj tematskoj sednici na kojoj su predstavljeni ekonomski potencijali dijaspore i izazovi u njihovom iskorišćavanju. Treba podsjetiti da interesovanje naših ljudi da investiraju u Maticu zahteva političku stabilnost, pravnu sigurnost koja se može postići očekivanim reformama u pravosuđu, stabilan bankarski sistem u okviru kojeg bi Razvojna banka podržala projekte veće vrednosti. Često dolazim, sad već skoro 2 godine kako sam faktički tu svaki 15 dana, normalno studiranje i tržište i svega, a projekt mi je jedna ozbiljna priča koja je farma koka nosilja, koja je započeta, ali još uvijek administrativna pitanja sporo idu. Mnogi naši ljudi koji imaju nameru da ulažu čekaju mesecima, a neki godinama neke obične dozvole. Tu moramo da budemo sinhronizovani od lokalne samouprave do najviših državnih organa. Jer prosto ljudi su navikli da žive i rade i stvaraju u zemljama pravno uređenim gde se te dozvole dobijaju mnogo brže. Te prema tome moramo i mi da napravimo takav jedan ambijent koji će stvoriti takve uslove da oni mogu da očekuju da sve ono što im je potrebno od dozvola, kako mi znamo da kažemo papira, dobiju za jedan razuman vremenski period. Predstavljeni projekat povezivanja zavičajnih udruženja iz dijaspore i lokalne zajednice pod nazivom Zaposlimo Srbiju. Baziran je na manjim investicijama od 10.000 do 100.000 evra, što su prema proceni novčana sredstva koje su naši ljudi voljni i spremni da ulože u svoj kraj. Mi smo već na poslednjim sastancima odlučili da fokus bude na 2-3 teme, a to su pre svega stvaranje tih, kako su neke kolege rekli, oficira za vezu u opštinama, da imamo najveći broj naših ljudi koji žive u inostranstvu, koje bi pružale pomoć prilikom realizacije raznih projekata za počinjanja poslovanja. Takođe je od izuzetne važnosti i ulaganje u humanitarni rad naših ljudi u dijaspori. Savez srpske omladine je inicirao jedan projekat koji švedska vlada finansira, vezan je za ciljnu grupu samohrane roditelje sa izbegličkim statusom u Srbiji. Već smo uspeli da oformimo 9 udruženja u Srbiji. Sad smo napravili inicijativu za izmenu zakona o samohranim roditeljima sa ciljem da mi se pokušamo i na institucionalnom nivou da pomognemo Matici. Još uvek loša predstava o Srbiji, na primjeru Švedske, prema rečima delegata iz te zemlje, podstakla je već pokrenutu inicijativu da se Matica i dijaspora kooperativno aktivnije uključe u tu problematiku. Od sada će biti uvedena nova tematska sednica pod nazivom Doprinos dijaspore u poboljšanju imidža Srbije u svetu i širenje istine o dešavanjima i stradanju srpskog naroda. Imam vrlo dobru komunikaciju kao novinar sa novim predsjednikom Skupštine i on je veoma otvoren upravo prema značaju medija i svestan je koliko je to važno za čitavu aktivnost naše Skupštine. Ovogodišnje zasedanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu zaokruženo je tematskom sednicom o podsticanju saradnje u oblasti prosvete, kulture, nauke i sporta. Predlog je s naše strane, što se tiče naših saveta, da treba stvoriti jedan potpuno nov, da kažemo, klub kulturološki, koji bi funkcionisao pre svega u centru Evrope, a to je Pariz. Predlog je zato što mi imamo i kulturni centar jedini u Evropi. Znači, taj kulturni centar funkcioniše pre svega za nas Srbe. Mi treba tu da se okupljamo bar na svaka 3 meseca i da jednostavno imamo plan i program kako ćemo proširiti tu mogućnost koju nam daje upravo Pariz, a Pariz je mesto zbivanja, da kažemo, kulturoloških
od uvek i svet gleda na Pariz na jedan potpuno drugi način. Ako se mi budemo organizovali u Parizu, mi sutra to možemo isto preneti u Beč, isto u Frankfurtu, u Cirih, znači sve gradove treba angažovati da svi dolaze iz rasejanja i da stvorimo jedan kulturološki potpuno novi pravac. Petar Gojković apelovao je na kulturne organizacije Srba u svetu da dobrom komunikacijom, putujućim kulturnim manifestacijama i festivalima okupljaju decu dijaspore oko srpskog pisma i srpske kulture koja ima vrednost i treba da se potvrdi upravo kroz delovanje Srba koji su u rasejanju i u budućnosti njihovog podmlatka. Dao je Bog, imamo dosta naših mlađih ljudi koji su školovani i osjećam u njima, čak i oni koji ne znaju da pričaju srpski. Nikad se neće njima ugasiti u njima potreba da vide odakle su i kad god mogu, on će pomoći u lobiranju. I to je velika priča da će nam ova mlađa generacija potrebnija biti. Ne postoji po meni efikasniji način za poboljšanje imidža zemlje nego ako se naš glas bude čuo u lokalnim parlamentima i naravno u saveznim parlamentima ovih zemalja. Mislimo da ćemo u dogledno vreme osposobiti jednu generaciju mladih i talentovanih i obrazovnih, duboko integrisanih ljudi u tim zemljama da se zaista uključe u javni politički život ovih zemalja za dobrobit čitavog našeg naroda. Gledajući, na primjer, moj porod, moju familiju, moju državu, moju maticu, ako mogu nešto da pomognem, ja sam srećan, jer znam, čuo sam i znam sam da bogatstvo jednog čoveka nije šta ima, već šta može da uradi, šta može da pomogne, koliko može da da. Operativnost regularnog rada Skupštine, afirmacija problema i potreba Srba u društvima u kojima su integrisani, kontinuirani doprinos u privredi, kulturi, nauci i medijima, imperativi su zbližavanja, rasejanja i matične države. Ipak, jedinstvo i sloga osnovni su preduslovi za ostvarenje svih prioriteta koje pretpostavlja uspostavljanje odnosa matice i dijaspore. Konstruktivnim učinkom u duhu razumevanja i međusobne tolerancije, delegati su na ovogodišnjem 3. redovnom zasedanju Skupštine dali potvrdu tome i pružili uverenje da će tako biti i u buduće. Ovo je vrlo dobra ekipa koja je sada na čelu Skupštine dijaspore Srba u regionu, ljudi koji znamo se već 20 godina, tako da ćemo ove principe koji smo juče primenili tako efikasno odradili i poslovnik i izbor odgovarajućih tela, mislim da ćemo taj princip nastaviti dalje, da ćemo efikasnije, mnogo efikasnije raditi nego što smo do sada radili. Bila je zaista demokratska atmosfera, a napravili smo neke izmene u poslovniku jer neke stvari su bile zaista nedorečene. Mislim da je Skupština zaista pokazalo da jeste simbol zajedništva Srba sveta i ja sam zaista uvek dolazim na zasedanje Skupštine sa zaista velikim optimizmom i želja mi je zaista ovo je poslednje možda zasedanje na kome ću i ja učestvovati. Mi ćemo tamo u udruženju izabrati novog delegata, ali zaista želim veliki uspeh ovoj Skupštini. Plašili smo se kako će to biti. Iskreno rečeno, bilo je nagoveštaja da će se možda sve to na kraju i raspasti, ali sam ja veliki optimista i smatram da mi imamo pravo i želju da u buduće ipak stvorimo dobru Skupštinu i ja mislim da će ona upravo sada početi da radi onako koje je bilo zamišljeno. Verujem da Srbija može da bude taj ujedinjujući faktor da se nađe najmanji zajednički interes. Svi se narodi raspravljaju, svađaju, svuda je to prisutno. Ono što je važno je da mi u odnosu na druge i u nekom trenutku kažemo ok, mi imamo različita mišljenja, ali evo, ovo je naš neki minimum gde se mi slažemo, ovo je naš zajednički interes i to idemo zajedno da radimo. I ja mislim da i ova Skupština dijaspore i Srba u regionu može da bude jedno telo koje će pomoći toj integraciji i jačanju tog nekog zajedničkog stava.
Mi smo kao broj jedan zadatak postavili da obnovimo rad Skupštine, naravno. Imamo zadatak, naravno, i da našoj vlasti i vladi kažemo da Srbi nisu samo ti koji finansiraju, koji pomažu i šalju doznake, nego da su Srbi, da su naši ljudi Srbi u dijaspori, građani Srbije sa svim obavezama i pravima koje imaju i svi građani Srbije, znači sa pravom glasa, sa predstavljanjem u parlamentima i u vlastima, znači naših interesa i tako dalje. Tako da imamo jednu bližu perspektivu, imamo jednu dalju perspektivu šta želimo da ostvarimo za ovaj period. Verujemo da će državni vrh Srbije imati razumevanja za zahteve i predloge delegata koji su formulisani u zaključcima održane Skupštine dijaspore i Srba u regionu i uzeti ih što je moguće pre u zakonsku proceduru, ocenjujući u kojoj meri je značajna za sve Srbe sveta harmonija u odnosima matične države i rasejanja.